Шестата емисија од најспектакуларното музичко шоу во регионот, Хајп Звезде, донесе нови возбудувања, силни настапи и уште пожешка атмосфера на сцената. Кандидатите дадоа се од себе за да го освојат жирито, а тензијата растеше од настап во настап. Покрај постојаните членови на жирито Аца Лукас, Мира Шкорич, Лепа Лукиќ, Мирослав Филиќ и Боки 13, како и во претходната емисија и оваа вечер како специјален член се приклучи и Леонтина Вукмановиќ, која истакна дека со задоволство повторно се врати во шоуто. Како и во секоја емисија, 8 кандидати се бореа за директен пласман, но место има само за четворица од нив, чии настапи го воодушевија жирито, а чии може би го разочараа. Колко години имаш? 39. 37 плюс 1. 37? 39. 39, ti si moje godište. 86-to. Ali nadam se da se nije toliko primetilo, posle toga sam se oslobodila. Jesi ti gluva? Pa ima ponekaj suva. Bonasera. Ajde, sera. Ima 17 godina, mora mnogo još da učiš, što se tiče pevanja. Baš da učiš, da bi te spremio na Bokija koje vidi da će biti prilično surovo, ali nema potrebe. Ovim stepenicama se pela na tu pozornicu, Mira i ja smo te zdušno podržali, opušteno, samo opušteno. I baš ste ju podržali. Ti si toliko slatka, toliko zgodna. Ti si fashion top model, Italija te čeka, žena Božja, šta ćeš ovde? Takav neki graciozan stav. Nemaš pojma, ženo, da pevaš. Nemaš ni ponašanje na sceni. Nemaš. Dobro, mlada je. Molim te, nije mlada. Ma nije mlada, 17 godina. Devojčica je muzika. U takmičenje gde se peva. Hoće dete da peva. Pa promašuje Neće da se šeta po pisti. Hoće da peva. I neće da ide u Milano, da je tamo, da je vukljaju koje kakvi dripci. I nju šalješ sad, da budeš tamo. Gospodine, nemoj da budeš bezobrazan i sada da vređaš sve manekenke kao... Ne vređam ja sve manekenke. Viš da se ti najviše razumeš u muziku. Jeste. Ja sam ubeđen u to. I od mene više, jel? Pa samo od tebe ne. Ja moram ponovo da skočim u vodu da se ubijem. Kako si polirant. Odmah da skočiš da se ubijem. Polirant. И додека Боки 13 се расправаше со останатите членови на жирито дали кандидатката не да треба да биде манекенка или пејачка, Аца Лукас ја искористи приликата и се прошета низ сцената како прав манекен. Svakog takmičara osvoji trema, ali kod ovog dečka je bila pozitivna trema, tako da nije zadrhtao glas. Ono je normalno. Mi nismo slušali isto kandidata. Druga pesma. Između nas je zid. Jesi ti normalno? Ja sam vrlo normalna. Jesi normalno? Ja sam Mira odlična. Si krštena, Afrodita? Vrlo sam krštena. Rs. Ti si posao, ti si talenat, ti si zvezda, srce moje. Tako je. Tačka. Bravo. Veruj mi, ti imaš tolika harizma. Ti kad bi znao iz ovog ugla kako izgledaš. Počela da me drapa. Što si pobegla od mene? Aco, doći ti kod nas, Aco. Prvo pa stanite da vam kažem! Ajde, kaži. Некој беше воодушевен од настапот, а некој и не толку многу. А дали тоа зависи од аголот кај што седат? Boki, ne shvataš kako izgledaš na tom mestu. Bože. Kako izgleda? Iz ovog ugla ja mi... Samo tako mi pričaj, molim te. Zvezda. I Bokija si digao na noge, što je za mene vrlo retko. To za Bokija još... Super, Lea, uzmi ga u akademiju, Hype akademiju. Pa ovo jeste materijal za akademiju, jeste. Super si u svemu, pevaš sjajno, odgovaraš energetski na svaki mig, imaš pokret rukom, imaš širinu duše, to traže. Tako je, skini taj prsluk sljedeći put, nemoj da mi dolaziš u taj prsluk, ne znam zbog čega, ko te udesi tako, ti treba da budeš sada u skroz novi vibe, zovi mene, ja ću da ti dam sada, ti prolaziš i ja ću krv ovdje da prolijem da ti si 30 i kome isto obećava. Da te oblači. Jer da bi te obuko, prvo će te svuče. A te digao 2 prsta kao u školi. Stefane! Oviće Milane. Stefan! Zoran, ti Burazeru ubijaš kako pevaš. Hvala ti.
ubijat kako peva. To što se možda, meni sad to baš ne sviđa. Ne da mi se ne sviđa, nego što meni to nije, znaš, ja ne mogu da idem protiv tog stila peva kad ga pola Balkana to sluša i voli. Silina koju ti guraš izlazi tebi malo kroz nos i malo zvuči nja, a to nije baš pohvalno. Moram da ti verujem. Ja tebi nisam verovao, srce moje. Stvarno to mislim. To pevački, da li pevaš najbolje, ovo mislim da preteruju, ne pevaš toliko dobro. Iz Poljske. Iz Poljske, da podrži Elmu, to je baš lepo. Šta očekuješ od svog nastupa? Da li misliš da će žiri biti oduševljen ili si spremna da čuješ kritike i Spremna sam da čujem kritiku, a spremna sam i neku pohvalu. 14 godina! 14 godina. Lepa, šta kaže Lepa Lukica? Ja ništa lepše. Da li lepše peva ili je lepa kao luskica? Možeš ti malo srećnije da izgledaš. Ti izgledaš nekako tužno i nesrećno, kao da te neko stegao, a dobro pevaš. Ti moraš da se nasmeješ. Lep si dečko, bre. Znam da je tvoj tip, samo te pitam. Pusti sad ti, pa mi sad procenjuju pevanje, ne tipove. Tako je, žiri, za to služi. Bravo. Kvalitetno sve, od početka do kraja. Hvala puno. Imaš scenski izraz odličan, držanje odlično, styling odličan. Ja bi samo tu kosu malo promenio, drugo ništa. Bravo. Želim sreću. Što se tiče ovog glasa, samo ti kažem, što se tiče ovog glasa, sad se treseš ti. Ako se sljedeći put ne bude ja tresu obe pesme, ovako tresu od pevanja, nešto da ti glas. Znači, ti to možeš da nas otresa sve ovdje. Ne da se ti treseš, nego sve nas da otresaš ovdje. Tako je, bravo. Otresi tremu i tu. Pretrču si preko toga. Mi nismo čuli kakve su stroko, ne znam pesme, nema pojma šta se događa. Refren si pevo, dobro, i isto je iz ovo lepo je doći u svoju čaršiju. Dok nije došao u svoju čaršiju, nismo znali šta se događa. Dok nije došao u čaršiju. Dok nije stigao u čaršiju, mi ništa ne znamo šta je tamo bilo. Znači, jel pevaš negdje? Da. Znači, pesma ima strofe i refrene. I jednako su važne i strofe i refrene. Во оваа емисија директно поминаа кандидатите. Dino Dizdarević! Vanja Šandal. Vanja, čestitam. Gligorija Ničić! Zoli. Jovan Aleksić. Но и за кандидатите кои не го обезбедија своето место за понатаму, има втора шанса која може да ја даде публиката преку Hype апликацијата што може да инсталирате на вашиот Android или iPhone и да гласате да се врати вашиот фаворит назад во шоуто.